sama sani ngai fo. Pena le afe no se lao le fa yo e ma o fulu i le vai asi. Ka ko fa mai ses. O tonu tutu. Ka pese I tō vai asi fa ba sa wai. Ka me ua rongo mai mato me o nei e ka ko fo mai o o tamaiti. A mea o duas e se lau lim se fu tamaiti o ka u e clinic lasotis. No vinga o iei whakitau, o whawhengana o whenga lenga na kou, I a whai o tamaiti tau mai I kato o outpatient. Ia whapena hoi lele a mea o se mea o se fluk. Ia te inga o laso soai o mea lawai tasi. Whate inga lau whenga mea o tamaiti o mai. Ia langa, tani mai e fo ina le o whenga wena. A mea tau nai fo. Na tau sana e se ka punya o aonga. Wafo I Aiono a ka punya o aonga o ka whai whai te naro le spread of infection, spread of flu. Ia sa matutu mana lawa e ko nei e au pe lawa whai mela. E wangi I rush whai le punya o aonga me whai. Ia le la o mo whakau maunga le flu. E sa o lawa o whakau minga le whai mela. O e o maunga le flu. I ko tia mai tele o kako maka e la tutua. A kako a aina pa I la whai o tamaiti reports mai I kako outpatient clinic pediatrics. A whai ko stusa lai whai o ngō mati. Ina le lima se mau se fui o tamaiti. A lewo o mai baso te nei waafe I se mau la whai o tamaiti o mai tō clinic pediatrics. O lesi le. Ko telefoni e tawhia. O fōni turu. Ia o le virus infection. Ia o te lara furu pe wha ono vai aso o te furu. Te lara furu e mo nei Samoa influenza A. Influenza B na lea o isolate mai nei te lo kameti hia o tawhia. Influenza B la. Pepesi foi pai a influenza A. Ma non si è come te lo kameti. Pepesi o le influenza B. Ia mantua foi la a whaia e Maloloina si whale inu vai inu Panadol pa inu fever ia o tō whitina māsai ana flu a iei foi tei e si bi ai flu me ia tō si la fia o iusi oso le flu a mua whai numera flu e winter e ma whaina māri I wai kanta māri tua I have already found immune systems. Ma fai fo lana la pe va pe na ka ko tana te ni al teni basis fa mo mo te ni a me o maliu no fu. Ai ma fai na maliu tan te fu ka fai si te ai le pa ai se forma. Ia to te la to mai ti o ta fi me. O fi se fu na mai ti ta fi la so te aku. Ai ale lim si fa lim su fa ia Ia base, moenga I tomo o rumia binaki. Pela na ufa solo la kama iti isi boards. Ona le lava moenga. Maam uma whai umela o te maiti o tāwhia o te lava fuku. Pese ila o se whapolenga na. Whapolenga na la o te taiti o tāwhia o wino severe flu. Ma whai la o severe flu. Fear, antibiotics, and something now. But make sure they deteriorate the material. Yeah. If we learn about the health standard, the cabinet and nothing, we find a way, Europeia, it's one of our own, consistent by us, in confinement, my set break. Awa tua onga, winga la, o le whio sort of mixing ni pa tisi flu. Winga la, a si ia lo fai numera, a lo fai numera. E winga foi la, ia mo se sono me foi la in situation no ima to informa. Ia mo fai ma to cope, ma le a foi.
whainumela hi o mai. Nela na e whakawhai I te e fwoi chance I whainga. Wasta a te lau. Sta me te chi o mai. Aiono I whainga te mai. E te fwoi staff o time. Ia, o le afu. O le ulangala me o le flu. Ai, total report cases of flu is actually I4. The week 10 for the so ono mati la school mati. Na le afi kusi lao school cases. A le mo o mai I le vaso ja tu. Ruang passa da vaso tasi na fa cases of flu report man. I for nei I palma cases. Na fa na for tu. Na minga la le la vai agora na I fai this fat body, but for Lula, I fai this fat body. Or there for 40, my Misela and Misela. My America Samoa, or for Misela. And busy for Misela. And I find out outbreak, Lala was state of emergency, America Samoa. While they were over in the cases, I suspect. Why, Misela, now. Therefore, learn for later to travel in Machu. Now, we make Samoa, Tagaloa, certificates. By your money, for you to you Misela. Yeah, you find out. So, when I explain you see the certificates here. Now, my phone if I think of finding that swaps, they go by poor. Over in Misela, I have a mela, ora. Why, the Alec, from Malana, effective. Therefore, Roma, room for training. The next day, now, the chance in flying, is our doctoral prevention strategy level, doctor response. The level find our market of the Wako nili mama yaso o wako nurses lua e whaunge whai e tui o whanau. Lewa whaunga ai o yatu I TV, e mako Soifua o TV, newspaper, Facebook, ai o yatu matua, e mai whaunga e watu kuku e Misela, e tui kuku mua e mawan, e whaunge 9 months, a tui kuku more, 2, 15 months, 2 years. Yeah, I learned 5 formal committee or the communicable diseases, that's what we do. The macro I mean, a lot lower, there's some committee financial. There are long ones, see, when that we prevented, we found out there for 6 and 9 months. Yeah, when you know what I said. I hope not to you or deny the say to go. You know why they pay and antibodies from Misela. You will pay Misela. Yeah, or doctor strategies now, they can fight in it. We have to talk to my Samoa and Misela. Yeah, I'm going to Samoa. What I'm saying about your fear, your white COVID, and all my double COVID. If I bring a whole Misela, or what happened with them, I'll never they not never think of 2 years of time. Swear over a very family. If only a reach out the meeting maybe if I ever could Misela, or so why, or you let the lane up for coverage. So you was for you to say, so don't you say, why you want cover my things. Ai se vai na então facto aí são mais um bom amigo. Ele o mau não vai se vai na né foi na última vai na isso é vai na tudo. Yeah. Porque está sama na uma doctor response na tua. Amor vai falar. Ele foi o outro ano esse foi
ia ia mai e foi whānau e mai ia ona ao mai Misela tonu kakatu si ua lava sauria o kele tanga e whain i mau e mai se yeah, so whainga lea yeah, I am happy to take questions from you. Director General, when you say committee cases here was severe in the flu, how severe these cases are, and what were those symptoms of severe cases? You know, because we can make more flu, but less severe. Samoa. Kami severe cases of flu, ele ngaka na le fever, mas ngaka le California. Ai o whawhengan mana. O whunga wa mahamu kwa le yaki la matamiti. O kamiti na whunga o le mai whunga tau maha. O le ma swat. O kamiti na le mai whai mufala. O le winga ka mufai IT. Mai whunga. Whahamla IT, ma whai kui beisi. Ta ma whai e whunga le saswani wa. Isi kamiti na mu sivira no winga. Ile ma le virus na no winga. O na o whakoko i malpectiri. No wingala pneumonia me whapena so. Mena laila me sivia me whape. So efficacy ane au maia le ua lua afe lima se lau so far. Ma le lima se lau lea wa le ofi le ia moenga hoi e le whanmai. Le la toi ngā whinga le isolate la whanau ne ua sivia wato a unga le fulu maisi whanau ia le o sivia te. Tom clean of whainga na separated. Wala se ka mai. So that's why the Samoa atong sili tulanga na o ke pasili te vai na le se dio tome. Vai na ta o sabi. Le tato li fotile avanti fuia vai so taitasi le syndrome surveillance. Le ILI ko le influenza like this. Ai da si vai na ta o sabi. Le sabi le se dia respiratory infection that the vaccinator le tulanga le o tamati la ni sevia o la tone to apeti to ICU o to ai to TI o la ni maria o la to le sevia te to TI ai general wards The fear level for automatia severe cases from those figures le na Samoa ia le Director General. Ele ninguém For it's a full 50 cases so this week, moving average 23. Last week it was a full. These are severe cases. Not an age group, how many? The age group less than 15. Less than 15. Okay, tulanga pe facilitaria le expo le automatia e fatulanga na tanga kama la toma na le school to sana fa. So it's anyone between 0 to 12 years of age. If I the clinic in Matagaluega for O le tuinga la le koe ave hule tuia tamaiti o le sa ele kako vaccination for the mass vaccination le tui mamu tangata matua le lau koe ari ari mai le Misela o whautoi na fui la le e matua e taura whaitu kui mo o Misela. Whai o mo whaitu kui lanta matua e le toi au o le whaisi tui. Whanau uti le e whaila utu. Le mai tau aturu a whionga pe o concern ma mawhai tamaiti. A le whai mai tau le tūlanga pole o tangata mātua. Mai sa tono parpaini pinga benga le tūlanga po ila lo e kukula. O la se numero o iai e se mai numero tamaiti. Sorry, aggravating. Ali, H. Sao, Ekeroma, vai for the H. But on the surveillance report, is how I, as I don't
Le ase plan o iai wale mau atu o ki wale lava ia moenga. O whanau ia e miti ni whanamaka i le peti atu i kuoto no o aunga wa tūmate. O i sisi vai mo sisi le tanga ruenga mo i tele e ta o toi mo tau fia i whanau nei pia whapea e whatupula ia numena o tamite o mai whanau. O lawa si fis tamaiti anga i the surgical ward, surgical patients. A lawa o kufunge o whanau mga pēs o le kongore. A lawa i tamaiti la ka fia. So lele wa transfer aku i tua nga i tua i district hospital. Whailanga o ai nei nga o te miti sauma i ngawhanau. Okay. Sauma i Okay. Well, they expect a total increase in numbers. Lala tūlanga le staff, o lara le staff e keita po satra. Raman Pese I o le tūlanga nga wala i tau sange ina le afu, breakless to breakless. Tau whai whawe ti tia whai mumela. I whai na maa wala staff. Wa te minei o mokua o hoi nei o mokua o work out there o staff of pediatrics. E le lawa le staff ka whapea lona minga lai tau si e whawhoi tau sa e whawhoi menis fo mai. Ka whapea e o iai wa le anu lawa lalo whai mumela. Ai o mai Misela a lai o la rufa ni mela o la influenza. Ila no winga la ta sa ni rola ni sinda ma sa ni le mai la ko se swani pe ya ni sa ke ni se mo. So that's the worst scenario like tote sila e pa clash fa ta si me e lo. Measles sa si me wa o le lava no. So that's the option. E sa no. E o te mi ne mo ko squeeze la fenga na ti ne. Ai a fo. Ale lai tausia. A tuala o man vai aso le a tomu ele pistele fu. Ia fala titi na o fai munel. Ele vai fala titi na o na fai committee ta fia mo activities. So cabinet has given the approval to extend le malolonga komeki for another week. Ele I fai mai le announcement ma fala to mai tai pa ia. Okay. Pe ia na sa o mai. But you asked them for another extension. Sa no. What about the schools that started in this week? Sa o le whakala o mai. Nei lo mai nga pe ne ta nia o mai wa mga amata. A una folia kanisia wa. A tu me vem ta nia vaso ne pe ta nia ku vaso ne. Ai o whakasi o vai ko la sta fa. So Lese no melo whanau ia si silentanga rone fo to whamamuma. E te tau o na whai tupui pui pene I whai tupui pui. O flu la, e reini tupui pui e flu. O nano o ka mako tupui pui e flu. Ai, o tango kama, o flu vaccines nei. La lai whapea fo le mo tanga te maki tua. Ai, o le flu la kouia, e te tau sanga o whenka ku vaccines o flu le flu. Au o ka mai, just in case em la wina ka maki tua. Ai, o le measles la le whai tupui pui. O le kuinga la measles la le drive lava le a vaccination campaign on measles and I o mai Misela, I le vai aso ko isi masina, a o mai a lau ka ko pa, o te o ka meiti o le whai tupui pui.
ini saya tahu semua mak ia boleh tahu semua mak ini kasih ini jual patient just they have to provide for their own food. That's sila yang sangat ni. Someone, I hvert fald bare en tur af eller OES eller 24 hours in service. Vi er rigtig med fangere, det er en egen fra en opdag, men ikke der under, men det er piger. Og i hvert fald bare en tur over en dag, og i hvert fald bare en tur meget i en 8,000 mark. Og i 24 hours for, jeg var bare en 8,000 mark. How confident are you on preparations in case you Well, I'm confident so far. Ele que tu por menos sabe que o luar fez comigo. Para o luar fez comigo. Mas was 40% of our now are vaccinated. O tenho o bom ato. O fai melale yai o luar por aí, mas 40% ele é uma 1. Aí o lema 2 logo o luar 11%. O lema fia. Lá o fica zero. O mais foi lá Alec o fica lá para lá. Foi ele computer system mas o vai na le vai aí foi no tudo. Aí o uma lá e vaccination break over já. E no vinha lá ele lá que tudo primeiro sa tudo por lá isso mesmo. In terms of medicine, I remember saying, Samoa Maloloina, which was really helpful because at the moment, press releases is not really doing much, especially in Tagaloa. Wala usidila ko na si ang mga nagay o na because ani really nagay Italia siguro para na yung even the acting director general and to see. And the country is facing a lot of health issues at the moment. So, what is the state by the Ministry of Finance? Parang yung office sa kasalanan na gusto. Kaya may sitoy kung talagang kayo na o siguro o enough yun, so the Measles campaign. Campaign through the TV channels and also macro Facebook, radio programs, or increase our macro programs, macro ads on TV. I saw some normal. Did they not pay effective money for Columbia on TV? Or then I buy a crop of effectiveness TV, wala dito sa kupela la kuwan. Wala maka health of the nation. The health of the nation na record lalo makuti. Ay pasal na what? Wala ba easy chat shows. Wala ka find chat shows. Find disseminate that information. Now chat shows. Check shows. The message get more effective. Do they go effective for TV? Do they go? Lau fianga whaianga se amaya singa update o kako vai la. I mean, ilo kose lilo tūlanga whale tonu le sai ai o le tongi no vai la au le o tūla e me pewhia te mine o las tūlanga o ia. Le lawa tato vai la au, ia ma le wawe pola au mingo vai la au. Vai la au leo o le se whale tonu tele ne. Tele a wa wa tongi no vai la au, le se whale tonu. Ai o lo salva sa polai vai la, mun ko vai la, mai short foi e vai tu tele o tu no lan. No kiai le I fornei I America Samoa no basta wa. La fai sa short foi e pa la kuia I mo antibiotic suspicions. Eu foi agora foi a email mai Australia. La fai short foi Australia to there here of my short antibiotics. O Ekeroma. So, Melana, the 5,000
sanga e su e mai ngi paus ke la ka mu mas shi de shi le ala mai o ka ko ons paus sta met kan mo va sin chat ne la ko faule yo mensen me mo se na mo ila ku sala is te mi voglio le short ai se vai tu ala ke ya si tu in fa ele ka mo lim se si pe a fa ni se pa le se vai tu tas vai ele mo vai tu a hele ook mensen die ervaren naar de section. Ja, de hele section die ervaren naar even voor. Deel aan nog eens bij zijn van. Tengo veel dingen zegt zo wel. Dat is niet waar. Sta short voor eens bounces. Ja, ik ben fijn. Fijn toe je kan. Dat de maakt ook mensen leidt. Doei. Ja, dat is pas. Oh, dit is het. Zou moesten maar passen. Wat is doei. Ah. No, we got a fire, utilize various antibiotics. We can write a failing for our being by our. We don't know the uses is we might believe by our. When I found one by our, it's preparations. Yeah, I will look win. It will lie you. Yeah, I wake up base out base. Yeah, from our full looking to. From our benefit fully away to the excretion by our. I find out who feels like if Tina will think about time you feel short Tina. That's Our conversation on the last time we asked the Prime Minister the conversation, she said, Asioki Waila, it's like a performance special pie, and Faima Buena, Kali Kama Fight, Oka, and stuff like that. Do you agree? Yeah, for I can run my pharmacist, work with my pharmacist again. Yeah, by that night for a year, you allow over time about customer purity. Yeah, but I have if only Oka Pilo or Fakti, when you are popular with it. Yet I monitor Pukarai, it can win away so much out a minutes back there. And now, well, I have a short challenge before we were out overseas. Paula meu faz o quê? E a mulher por mulher na Austrália eu disse, a começar a sair na mentira. A como foi lá vai fazer tema. Wa mais lá se vai lá, o mais tecnologia ainda e passia mais regulation authorities e Austrália eu disse. E como se vai lá algo mais é não se devia vai lá algo mais também se na ignition. Pensei que não na folha que eu fazer telefone. Eu about a mobile follow out my media. I'll go on my test. Only sure I am here, or mention I just met. So with the influenza, what's your prediction? Oh, foi se italo na piscina de influenza. Le fieni vai a sole o il pic, pele io il pic e il piscina de influenza. Nella night Yeah. All in there. What's your prediction? What's the number? Yeah, because that's why it's in the COVID, but the influenza A, that's something you right out so what I told one idea, it's very hard to parting on the lama there, the pitch on the Tulua, it's a cross, it's a Sangapua. Or my town, it's in me, if I'm over, but they are having my or the Mambo that you go with the Palma. Oloa pava yaso polisi toku aku polisi toku pava yaso amatana agua e lamo de manos o de pesio tuku o de tukanga poite de tawa ye de tanga luenga e agua de so ka yo ai poite ko pa pa tende e tukanga de tawa ko pa si de pa ko si va yaso tuku ia male tulaga le wale ele se chuta tu país mais tu bota a mamsia tulaga le mas o no le puga
Okay, ole influenza la le ngona ole pisi faselo ato. O yeso tu suenga o fe mafu mai ai le pisi mai ole influenza nei ai Misela ne wa ia i fana. E ise so tanga mai le covid ko sisi to inga i lau tu suenga fa fo mai. Le ai le linking ai covid le influenza. This influenza endemic iaia te liuma. Ai ona o le lola pe sa no ia piki nei vai te. Misela influenza B o le peo straightforward there o le claiming nei. O te le lope fa feno o mai straightforward so walaina piki fa pe. Ai tau sia no nesi tasi mo mai aso o saudaro le au. Piki le au. Sina ko ai le o mai misa e si o mena le ho ho o ngai ka ko o le ka ko o ese mai pico le o le ho ngai o le flu ai ka ko samu ngai sa o misa. Is there any connection walen ko fa ya polisi ko press release o la pepesi fo ia influenza B le fi itariti ma fiki ya Isa, ako fisia kuna. Ato ya le loko le sa mo yes kuna le influenza B le mo ya tato le lo. Fisia flu ako. Langa le teo na pasi le pai ngale o le teo tato susuega ia na ave le famoso mai o le influenza B. Ele o ia se titilo o le Tagaloa ia kapia foi le pasita e titilo tulanga pio de na pai de que o covid e susu e genomes e sequences da tasipoia de ile tulanga pe na that's na mai pasita na tarte de susu na pata to o lo ele vai na le genome sequence vai na le pauta de tulanga de wa Ia ini pasika ato ai ia ini sami. Oleh waktu kesini, konsepnya masih jadi. Ia oleh tulang oleh kasih, kemudian sama itu coba Australia polisi. Ia oleh utak tu sila dia rumah. Jadi utak tengah dia rumah Misela, Fiji, Australia, tapenapena. Jadi faedah nama tu faedah tu faedah. Australia nama pepesi mai ko o Misela ko o ni peritoria o leo ko e foki ia te malanga i wa vai i peni masangi mare a fai o langa i mai asu pero te o mo su ko te la kai a te ko mai vale de imagen mai kasi ke vai ko mas de ka ko me ba wi ko e bio le mas ma pa so ko ai ko ya ko su ko fe ia ka vai ko yo su langa so o ia la de ate ia le pa te tenga ma te se le foi suara o le sanga pe i ka ka fiwai ia ka ke ka ko lo ma do i le mai na o fai ta vai vai o ina ma sangi ia yo o ka pa si ta fo ai tu sa ka si e na e le vai ka ma ko pa ka pe ma ko pa ki ko ko ma ko Australia oleh apa perlu dengan pulau itu pulau mana nak ini pulau okey dengan mana nak ini mereka ia orang bawa ia push ia macam bawa kita dari ia kan lebih ia oleh pulau mana Ole ale le fofonga fatati o afia pe fauna mawai tato tu fulu yenta Então, quando ele faz uma machina, ele é uma veia política. Aí, quando ele uma feia, uma lista para ser ali, é que ele não está. Não vinha lá e foi daí. Nada para mais tudo. Porque ele vai ganhar uma figura, não vinha é tinai. Since we have time with you, Director General, may I ask what's the update of COVID-19 now? Because le ko ni poki mo muri le nga ba
and also your newsletter. From February, 29 deaths of Amawinga or the COVID-19. But the latest lenga vako of 31 deaths. So, but they have a closer explanation or ai mali o lua ia o se ali o se kamaikai how old they are. And so na e sa no mai se update o ba mane COVID. If I tell you for you, we go back to the report to what 29 or 51. Yes, I can see you all I might have to for my uncle Phil name. Yeah, I make la severe cases. Pneumonia, severe pneumonia. I think one was 39. And the other one was more than 60 years old. I'm over for la AC Fama, no for super no. I pepesi o le post definitely bringing up there o le pneumonia. I am la sa faia le tests. Mo mai mo a mea ngai Samoa for COVID. Pepesi la perola e le kauranga e for na sainola cases o COVID na mafua. Ona o severe tele the presentation o la COVID. Pepesi la o na sa o Samoa. O fati e foi ao no sa fa no la ia ai le que o e o mafua na watu kisiri vanga lea o le sa faile di poki. E pe ko pu ia ma ko le di poki. Au le di poki na o bai du mo fa mo ko ngal tum tamana. E mafua no le si fam tala mafua le fam di no toi pe al le sa ia o ai le nga maliu ko e fiel mafua pe mafua fam tai le o sa mo. Are the numbers they provide strongly on the COVID issue of vulnerable? Are the numbers reported based on voluntary admissions, based on self-test, or only for cases of I'll have face swabs of COVID, rat tests. Esse é a sanção da falha. A minha é que não foi lá onde foi ele diz onde rat foi. A minha é a massa do dia se for onde lá não foi fogo. E a Aiono faz uma rat test in case onde a mel COVID ele não vai. E a aquele lá swabs de terminais. Vai foi a toalha e esse COVID. Testing stations lá na COVID. Ele aí lá não faz mela o quadro, não faz mela o COVID. E a olhei eu disse mais COVID. Me lá na olhei testing stations. Power fire testing the old day. Eu disse o vai lá uma lá tem de click. Aí faz uma swab sim, e ela foi lá mais uma swab sim, lá negative uma no dentro. Ela na e foi lá esse já places que fire. A saúde se massa o dia ela com o COVID. Quero um swab. Ela para essa vai falar o nome ele aí there's always a small chance of underreporting. And if I underreporting a liar for life agency swaps the CC, a positive idea. And the Lana and nearly more of Hello, now we're going to say for my microphone, what you like to if I might to have now with the private sector. Oh yeah. So yeah, they might add that back to family near me formal. You don't think I'm going to do more time if only after think I'm going to part-time, I'm going to part-time in my cook. Kaya nga may pinagagawa ko aso, may aso ay may private yes.
basically se soani le mako outpatient. Kaya nale taki temine. Ona to telo ta to tuwe usu mai na pasi kaya ola fadono afafu. Loka to fikua when things are from my nai pakali ola patient. They say ila mena can fight. E mai si for mai amaka la ko tite ka ka na. Ka fai present mate. They say ila mena lena ni ke taxi. Ja, waar kom ik hier? Hoe was het al was? Dat is wel klein, maar. Ja, ik heb ook toch ooit. Maar wel, is die fijn aan de maar toch wel meer ja info. Hoe was dat? Ja, ik ga al die chain, gewoon niet toelichten. Je hoort goed voor mij dat ik aan de naam. Hij was het goed of voor mij. Je maakt mij Filipino, maar mijn fiets. Je hoort nog winkel. A fai ai le mo te nga ko fo mai fa nga nga ta to o wa mo ti ma. Na lo nga la a fai la ya ko la message o chi please nga mai fa nga ta to. Nga ka mai ta sai ni bicho. Eu mai fo mai fiti fo mai ti mai fa nga ko mo sa. A fai mo pa le nga fa nga nga. E ba o presidente ma. Mo ia le e mo o ba o inga fo mai fo mo mai ka ko am fa fo mai. Ja, en dan heb je lama vast zo. Heel erg goed avonds naar je. Maar deze is bij de klas dual specialists. Die lama. Ai fia fo ma ile fenga wenga ni tato fal mai tele ni mto tswelias. Piece of food. Basic or a Roman macro MOU if I saw my specialists, I ain't a specialist, no, I lace a specialist of Pinami. If I saw my, if I been off with I is a specialist, then I don't know it queen. If I saw what I mean, they say, not take on a proba and the benefit of the neck. We say, ja, volgens Samoa, ik wil een specialist zo gaan naar een tweet. Ik denk voor mij dat wij naar een tweet of voor de lezer. Ja, ik denk dat ik competitie van ben. Alleen al vaak, ja, meer la en afhankelijk hoe ze voor mij maakt het ook weer een fijn share. Ja, fijn ook via. Zal ik maar maakt dat wij naar een calculatie stofjes gelijk. Ja, maar dat is verleden twee delen tweet. Dan gaan we naar een fosfor. Emergency response Milan olha foi o que foi para o final do futuro para tentar que enxergar com isso se tem parece a aula é boa e se for ele isso não é que uma stand down nessas para foi mais yeah, okay. I love it. Yeah, I love. Mike.